ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bokuphakama. Siyabonga bebangela umusa nothando loNkulunkulu othe wasivusa ebuthongweni besingenamandla okuzivukela kubo ngaphandle kwakhe. Sesiyazicelela-ke uNkulunkulu ukuthi njengoba singena kule ndlu yakhe eyingcwele, noma siyizoni noma sinjani simalikiliki, kodwa uNkulunkulu bethu mayesibheke asibheke bese yasithanda bese yasiloba amagama ethu encwadini yakhe yasezulwini. Ngoba abangcwele benkosi kungeke kusisize ukuza wethula, kodwa uma amagama ethu engalotshiwe ngeke kusisize ngalutho. Kodwa umuntu nomuntu ufuneka sicelele yena uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngale mini enkulu yesabatha nilapha ngicela-ke uNkulunkulu noma nginjani, kodwa ukuthi uma umbheka bese ungithanda bese uliloba Nkosi igama lakho, singabi njengenye insizwa yathi ihambele kulo mhlaba, yathi mayifika kweyilinde emasangweni asephakameni zase ziyayibuza zathi uphumaphi, yathi iphuma ukuphakameni. Yase zithi-ke awuthi-ke sibheke igama lakho ukuthi likhona yini. Yase yaphenya, uma iphenya yathi igama lakho kodwa likho la. Sengathi uNkulunkulu angasikhumbula kancane. Yathi kodwa igama lakho angilitholi la, kodwa wena uthi uphume kuphakameni. Yasithi awuthi-ke ngihambe. Lezi izinto kwangcwele ezabantu engeke ngithi mina abanenhlala, labo bantu abahamba emhlabeni bafika emzini oyingcwele base behlulela, kodwa baba nenhlanhla yokuphinde bebuye bevuke emathuneni bese bexoxela thina esiselapha emhlabeni. Uma ibuya isibuya nenye ngaphakathi ithi le angilitholi igama lalo muntu, isiyaphenya-ke nale kuleli bhuku. Wasithembisa uShembe wathi kubanjwa ngezandla zombili lelo bhuku eliphethe wonke amagama amaNazaretha. Ithi-ke isiyaphenya lena ithi hayi igama lalo muntu lalikhona lalibhalelwa kodwa seliyisuka. Ithi kodwa igama lomuntu uNkulunkulu akalisuli, igama lomuntu umuntu lesula yena. Sokwedlule kancane evesini ngoba naphuya isikhathi siyashesha ehlabelelweni sesithupha. Sakubona wekuphakama, sakubona
bangcwele benkosi enkulu indawo engimi kuyona ayiyona indawo enhle noma ejatshulelwayo kodwa indawo elikhulu ngoba usuke uzokhuluma indaba kaNkulunkulu nakho lapho kufike kwelukhulu khona kodwa futhi uzoyikhuluma kubantu abamaziyo uNkulunkulu laba bantu ke abazokwazi nokwebe uthi ukhuluma bese bekujaji ukuthi hayi lo muntu kodwa uyakhuluma kodwa la nala lapho engiguqe khona ke bangcwele ngenye imini angazi noma wagcina enze njani noma waba yili Nazareth noma wagcine ngeyilo ngicela uNkulunkulu njabe nami lo mzuzu nje wodwa omunye unkosikazi angazi noma abashumayeli basakukhumbula nje kodwa babekhona ngaleso sikhathi ngibona kufika indodakazi yami kuqala ngesikhathi inkonzo isiphelile ithi baba ukhona umuntu ofisa ukukhuluma ngikhuluma lokho ngoba sikuleyo ntokele ithi le nkosikazi ngithi mina hamba kubashumayeli ibona bazomnikeza ithuba isiyakhuluma ke le nkosikazi kodwa yayingeyili Nazareth ngaleso sikhathi mhlamba abanye bazoyaza ngazo nekuyeke kube kumbana bangcwele ezinye izinto zivama ukuphunyuka ithinto noma ubukhona kodwa uma sekukhulunywa ngayo awusakwazi ukuyifakazela ukuthi kunjani sebeyayinika kabashumayeli umbhobho inkosikazi yagoqalapha bakongakabi nje bashumayeli benkosi enkulu basemzini omkhulu wasephakameni ngiyanibongela kuNkulunkulu uma ngibuka lapha kuhlala khona uNkulunkulu ngendlela okuklini ngayo Jehova unomusa anibusise bashumayeli benkosi ngoba ukukhombisa ukuthi konke lokhu nikwenza ngothando kunye nebandla elingcwele likaNkulunkulu nikwenza ngothando ithi le nkosikazi yabona ngena umuntu la eminyango lo welati wangena lo muntu wajika wazoma emva kwami ikhona abangcwele ngithi kulikhulu khona ukuma la ngoba awuzazi njengami nje kangizazi ukuthi ngifanele yini ukuma noma cha ithi le nkosikazi lo muntu wathi mayemile la ngesikhathi mina ngizokhuluma kodwa kwakuqala ukukhuluma lo muntu omemva kwami isekhona le nkosikazi mhlambe siyashona noma yaba yile Nazareth yathi mina ngiyalandela uma ngaphosisi yathi isonta eziyoni noma ke mhlambe sekukulibala kwami angazi bangcwele noma inkosikazi yenze njani angazi lutho ke kodwa ngisho lutho kodwa iyona le ndaba engisabayo ukuthi ngikhuluma phambi kukabani ngoba amazwi engiwakhulumayo uma ngikhuluma okungeyikho ngisazowaphendula ngomhlawumbe uthi uNkulunkulu esimkhonzayo ithi ngoba uma ukhuluma okungeyikho laba bantu bazokuthatha
noma ukhuluma ongekho umthetho kaNkuluNkulu bazokuthatha abantu ngesikhathi abantu sebenza lento owathi wena imthetho waleli bandla kanti kayiwo uyoba necala ngomhlapha ngoba uyothi uma ifika umuntu ebuza ukuthi wakuthathaphi ukuthi lokhu kuyenziwa kule nkolo bese ethi ngezwe kusho usibani bani cha ingcweleze inkosi ithi ke lenkosikazi lo muntu beqale ukukhuluma lo muntu osemva kwami sengathi ngingemcunule manje noma ngimubi kodwa yena ayenza umsebenzi wakhe ngoba uShembe wayenza umsebenzi wakhe hayi ngoba wayeze umuntu olungile noma umuhle kodwa wayefuna ukuzibonakalisa emsebenzini wakhe bangcwele benkosi enkulu kodwa lenkosikazi yona wayekhuluma lo muntu imuzi ukuthi uthini uyaqala mina ngiyakhuluma kodwa lo muntu seleli igama engilikhulumayo selikhulunywe lo muntu osemva kwami ngilapha ke bangcwele ngigijima nje siyambonga uNkulunkulu ngoba sikulendlu yakwaBhekuzulu eyakhiwa uPhombela isimila samabhono isihlahla sothathawe saba umabhungane ezansi komuze phamina namhlanje sambambile sebethi kabanye saba umabhungane sabathithibeza haya kunjalo into ethithibeziwe into ezovuka kusasa umabhungane kabuyanga wavuka ngoba kwayese sekusho indaba enkulu sekusho uShembe ukuthi hambane nimtshele nina madodana akho ukuthi akalale endini yakhe angabuya avuke ezohlupha la ngezathi mandiye Phasaliya kodwa ngikubonga abangcwele ngifuna lokhu sikwazi sonke nezingane zikwazi ukuthi lende sikuyona okwathi uma kufika ukuhlupheka kufika umuka ngikho ke lapho kodwa kufika ozamazisa leli bandla lende sikuyona eyakhiwa uPhombela angazi bangcwele niyabona lo thayile sincike kuwo noma encike kuwo akwazi uqaqwe uShembe uNkulunkulu noma kuthothayela babeqinile bakuqala kodwa baningi sebabuka baphela kodwa lo yiwo lowo owakhiwa uPhombela bashumayela niyakwazi phela ngifune ngizwe ngakhuluma ngedwa ngihambe ngedwa ngaphandle kophezulu thayela owashintshwayo washintshwa izinsizwa zalobu kuNazarethe wawusuvuza ke wona sase insizwa seyitshela abaphathi sitshela abaphathi basebey'inkosini yasithi inkosi ilanga kulungile uma yindi sivuza kulungile abayakhe kodwa lo phansi yiwo lowo akwazi uqaqwa kodwa mhlawumbe ukhona omunye ongasho ethi wakwaqaqwa akekho omunye ngcwele izinto siyambonga uNkulunkulu sibonga uthando lukaShembe ngoba lendlu kwathi noma sekukubi esefikile umubi enamandla kodwa yasigona le hayi nina kodwa engingakuthandiyo singadlali ngokuthi phatha umuntu iphekula phatha umuntu umeke mhlambe nje waphazama hayi iphekula lela singadlali ngalento ngoba umnikazi waleli bandla akakuthandi lokho kwenzeka ebandleni lakhe umnikazi waloko kushayela akekho inkosi enkulu nje behlezi esihlalweni nje
uyena umnikazi waleli bandla. Kodwa futhi nokubuka kwethu kufanele sikwelule bangcwele, ukwelule bese uyibuza nawe ngoba kusasa indlela silandela nje ngemumva indlela kusasa uyothi usuhambile emhlabeni ingane yakho ibe iphekula. Xabane noShembe uyokwenza njani? Kanti ukhomba abantu. Engabe thina sithandazela ukukhalela laba abathi uNkulunkulu esefikile noma eshintshe ibhantshi bangambona. Sizithandazele thina ngoba nathi asisalanga ngoba sihlakaniphile. Ukuthandwa nje uNkulunkulu. Landela ngemumva indlela ngaka ophelela sila ku-23 ngikhuluma ngendaba yomubi ukuthi bhasobho mubi. Sila ku-23 zathi noma ziphakathi nawo u-23 yasiyakhuluma insimbi yomlungu, yakhuluma konke. Ungakabe bikho lo mnyango, uma sibaleka kufanele siphume kulowo mnyango, uzophumela kuwo. Ngake ngabona iy'ngane zamaNazaretha emadoda kwaphenduka umdlalo. Yazi umdlalo ikhuluma insimbi yomlungu ishaya kuzona kuwo lo thaya. Angikho kodwa lapho, kodwa ngisekutheni kunzima kuleli bandla. Kodwa uma ungabuki ubuyeke kuphume enhlizweni uyothi kulula, kodwa khona kunzima kuleli bandla. Kodwa likhombisa ukuthi ibandla likaNkulunkulu. Ngoba kube kwakuyibandla lomuntu ngabe sekumaqembu kodwa uNkulunkulu akavumi. Ithi ngolunye usuku inkosi ilanga ithi hey maNazaretha, la kwenziwe intando kaNkulunkulu, ayenziwe intando yomuntu. Ithi uma uthanda ungashiya kuleli bandla uyokwakhela. Ithi kodwa ungaliqambi ngegama laleli bandla. Ithi uma uthanda ungaliqamba noma ngegama lomkakho, ngoba alikho elinye lobuye libe khona ngaphandle kwaleli. Sengidlula nje ngidlule lapha. Nasi isikhathi ngidlule lapha ukuthi ngolunye usuku kuwo lo muzi bangcwele sake sayibona indaba enkulu, abantu bengawufuni noma bewubone, ngisho abelungu uhulumeni engawufuni noma ubone lo muzi. Kuthiwa lo muzi ungcolile kwizinto zonke. Yathi inkosi kuyisabatha esitshele yasikhuluma enkonzweni, yathi kuzofika umlungu eBanazaretha lo engihlale ngikhuluma ngaye, imantshi yasevelelema, hayi umlungu. Ngalesa sikhathi ke umlungu kwakusengumlungu, sasithi ke thina umlungu odla iqanda ngoba akekho ayithi inkethe, useyilo wahulumeni. Yathi uzofika lo mlungu ke ngolesithathu, angimazi ke noma bazowuchitha lo muzi. Yathi kodwa ngoba tshela ukuthi uma bethi lo muzi awusuke la, ngithi abakho ibhodi enkulu kaSimende bebhala ukuthi la kusephakamile. Ithi ngoba lo muzi uNkulunkulu akazange wehlise kwenye indawo, wawehlisa la kule ndawo yasenani. Abangcwele bayayazi inkanyezi.
sengithola ebandleni ngoba phela ibandla likhula ngamandla kodwa khona niyazi ukuthi zimbili nibatshele phela nabanye angikho-ke kodwa lapho kodwa nibatshele nabanye ngilapha ngaleyo mini angiyanga mina emsebenzini ngasuka kwamasho ngeza angisekwamasho ngathi umlungu uyobhala kubona akuthandayo ngoba ngangifisa ukubona ukuthi lo mlungu uma esefikile uzofika thini ngalomuzi kaNkulunkulu wathi uvuka nathi ngisowenziwa sengisheshisa wenziwa uvuka nathi saphuma uvuka nathi thathi makuphuma uvuka nathi yasibiza abashumayeli athi bashumayeli uma ifika lo mlungu lani yakhipha umgidi wentombi ngalelo langa ungemlutho ungemhlangano ngene owawusine esipayeni bayazika abadala yathi bashumayeli lo mlungu uma ifika la nomtshela hamba bukela umgidi yasuka yahamba yasithela endini yakhe hayi bantu ibandla leli kaNkulunkulu futhi thina silandela uNkulunkulu hayi nangempela sathi silapha ngasendini yesonto yasingena imoto yemaji yebo okufanele ugoqe isigqoko hey babe bakhula belunga lezakhathi yasingena manje yathi uma isidlula ikamu base beya kuya abashumeli bathi uthena inkosi ithe uma ufika kohamba ubukela umgidi wahamba umlungu ubukela umgidi imanje ithunywa abasePitoli uhulumeni omkhulu ukuthi lo muzi ufanele uphele yawubuka umgidi esithi isikhathi hayi mhlambe isikhatshana yathi uma kwase kufikile sekufika intombazane kubashumela ukuthi tshelani bonke abantu bayendlini yesonto nalo mlungu ayekhona endlini yesonto wasenza khase sisuka-ke sonke lo mlungu wafika wahlala ngakulolu hlangothi lolu oluhlala inkosi yamaNazaretha ngenhla-ke kodwa kwala ihlala khona safike sahlala esithi isikhathi sihlezi inkosi ingaqhamuka ehlezi umlungu ungakwenza wena umuntu imanje hayi bangcwele kodwa ngiye sengiyendaweni eyodwa-ke nje bangcwele sathi thina ngoba sihlezi sibheke ngakuyona ngasemnyango la izongena khona sayibona iqhamuka ihamba kancane ingazi noma lidumephi ibuyime ibuka izinto zayo emzini wayo yaze yafika la yathi uma ifika la hayi bangcwele ngizwa abanye nalapha ebhongweni ngeke senze lutho-ke kuthiwe ingungumahlombe ngokugungubala hayi madoda ngingayiphambanisa izinto ingungumahlombe ngokuthwala izono zenu angazi noma wawukhona ningenelisiwe yokuqala isikhumbuzo sisuke eJudiya ukuthi uThixo lwakhuluma lathi angila angazi noma inyanga yezulu wayizwa ukuthi yakhuluma yathi angikho-ke lapho yasingena emnyango yathi uma ingena emnyango angithi abakayiboni bona umlungu akakayiboni yathi uma ingena yathi uma iwaphosa amehlo ngambona umlungu esukuma phansi esihlalweni hallo wasukuma phansi umlungu wasengathi useyayilungisa nje akukho kuyilungisa kodwa ubona into naye angayazi ukuthi hawu bangcwele awungeni solo khona
ngubani inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukukhanya wayihlabelela umfo kaDlamuka waze wayiqeda wathi mayiqeda yasithi yasibuza lo ohamba naye yathi wena mfana ngithi wena ohamba nalo mlungu usabona lutho owamkhulekela belungu kube kwakuyini njengangiyokhuleka uba ushembe wengazi noma yini yona wathi wena mfana ohamba nalo mlungu wathi yena yabantu ngitshele ukuthi usengaqala ukukhuluma wena uzostolikela kusho MA ethi uzostolikela ngalezo khathi ke kwakusabizwa kanjalo hayi madoda kithi ngoba nawo lo muzi sengibonga uNkulunkulu nawo lo muzi wathi uma eqeda wasethi umlungu hayi lo muzi ngithunywe iPitoli ithi ungcole ngaphezulu kwazo zonke ikomplasi uMasho wayesakhiwa ngaleso sikhathi konke labo ntuzuma kwangakakhiwa ukuthi lo muzi ungcole ngaphezulu kwazo zonke ikomplasi kodwa ngithe mangene esangweni ngathi kulo oshayela imoto akahambe kancane ngoba ngifuna ukubona uthi ngibona umuzi oklini ngaphezulu kwethe ithe kube kwakuseyithe kwaleso sikhathi likili wathi lapha ya ushembe othe ngokubuka laba bantu abasinawo lapha uthi ngibona abantu abacebezela ngendlela esimanga abedlula abaseThekwini uthi ke uthi umlungu ke konke lokho sengikubhale phansi ukuthi konke lokho kuthiwa komuzi ungcolile kungamanga ngizokuthumela ePitoli makabonga uNkulunkulu uzingcwele ezinhle zenkosi enkulu asibonga kodwa singakhohlwa ukuthi ushembe uNkulunkulu hayi ngoba uphakathi kwabantu uwedwa ngalothayela uyabona lothayela uyoze uqaqwe noma uqaqwa futhi uma uqaqwa nomunye angakha ngawo kodwa mingaki iminyaka iziyohlangana ikhulu umshaya kukhona uthayela omile hayi inkosi kusisele sizocela ke